Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel page trên rai nai la mai thuần riwing aside hide new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam lakho Manipur State Cabinet meeting June 3 runa kathum nung dungkan mekhau Autonomous District Council ADC Panchayats Khani Municipalities Election September kumsingnai na juina padai zang khautat kai khang lading la lokan the Cabinet Re ADC Election Lamkau Hill Areas Committee HAC Kaurui Nuna Mailarai Khangni Dinglau Kane State Government Re Rules of Business of Government of Manipur Tong Rule Ru Nakatu Bangkau Cabinet Subcommittee Kasiamna Manipur Latlu Kaurui Kaniu Kaisam Galauna Tadba Mai Internally Displaced Persons Nun Khang Rehabilitation Le Resettlement Tan Sintau Kangni State Cabinet Re Lading Lalo Kane Subcommittee Tai Works Kani YAS Minister K. Govinda Singh Rui, Chairperson Suna Zai Khang Dinglau Kane, Water Resources Kani Relief and Disaster Management Minister Awang Bo Niumai, Medical Health and FW Kani IPR Minister Dr. Sapam Rajan Singh, Kani AH and VT Transport Ministers Kasim Vasum Rui, Subcommittee to members Kang Lau Kane, Subcommittee Kautai Commissioner Kam Home Gyan Prakas Huram IAS Re Member Secretary Supni Kumnami Tong Committee Re Chief Minister Kau Report Suda Khang Dinglau Kane Cabinet Meeting Kautai Deputy Commissioners Goi Rui Dui Dai Kori Kabiu Kan Mai Assessment Goi Naidag Akhat Lung Khau Loi Khang Dinglau Kane Kumna Immediate Relief Suna Dangka Chingru Dui Dai Kori Kabiu Mai Kai Khun Goi Khang Dilau Khang Dinglau Kane Manipur government Rui Dui Dai Kori Kung Mai Ariuba Mai Kai Khun Katui Khang Immediate Relief Suna Dangka Chingru Dipni Tuna Chief Minister N. Biren Singh Rui Sakanthe. Mitwang Lading High Chief Minister N. Biren Singh Rui Zai na Dungkan Mai Cabinet Meeting Dungkan Mai Tang Sa Indao Kan Tuange. Meeting Kautai Manipur Tuang Latlu Kaurui Kung Mai Ariuba Mai Nun Khang Cabinet Subcommittee Kasiam Lana Internally Displaced Person Nun Khang Rehabilitation Khatni Resettlement Sulau Khangni Lading La Kane Manipur Khau Cyclone Ramel Khatni Duidai Khorui Mansai La Khat Sing Rik Tat na Tat Su Kabiu Lau Kane Kumna Kai Khun Sing Sui na Padai ta Su Kasi Lau Tang Kane Jeribam District Hospital Tuang Senior Doctor Ganthum Kanyu Tuang Duty Bam Bamak Misang Manipur Government Rate Suspend Sulau Kante Senior Doctors Kathum Tai Jun Tari Gru na Kathum Khori Kahauna Suspend Sulau Kan Tuangi Manipur Health and Family Welfare Department Tong Joint Secretary Rui Tipat Mai Order Thailai na Suspend Sulau Kan Mai Doctors Kathum Tai Disciplinary Proceeding Tat Kai Khang Pending Khau Laubam Thi Tuna Sakane Suspend Sulau Kan Mai Doctors Nun Tai Anesthesia Specialist Dr. Oinam Bishu Singh Plastic Surgery Specialist Dr. Laistram Okan Singh Khatni Anesthesia Specialist Dr. Faiga Lakshan Gang Mai Tae Kanyu Goi Rui Government Jong Directive Ta Tuanna Jeribam District Hospital Khau Kanyu Tong Duty Bam Joint Guang Sumak Mezang Suspend Sukan Tuange Central Civil Service Rule kum jingkhat phai skill rik saru ngapangu tuang rules ru bangkhau doctors goi tai kanyu tuang headquarters in Falkari nu lau mai tuang mak na kapang tatma khang order khau hilau kane Jerivam khau kuki le mai tai ka khau jun trik saru khau tai rui latlu nai ka hau kan tuangi kum na kai phai kha dau mai in tai kan tuangi asai ngan melung khau man sai jingkha dau rui kanyu kai ga lau na relief games khau bamba me Khoirambam Ima Kaithal Joint Coordinating Committee Roidaula Nai Security Advisor Kuldip Singh Khani DGP Manipur da Naidak Khat 1 week Lungkhau Lagan Khang Demand Sukanthe Joint Coordinating Committee Convener Laistram Memarui Chamla Mekhau State Government Rui Kaniulat Saramna State Khau Chuzang Mai Phungwang Dat Putni The Tuna Sa Kan Tonge Tiki Intau Jeribam Khau Padbam Mai Hai The Builunjo Tuna Than Kane Election Loirap Mai Tai Sta Suloi Ka Haudat Nabam The Inthai Ku Manipur Khaulat Lu Nai Bam Megan Khau Jeribam Hai Chuzang Mai Bam Subam Tonge Tuna Sa Kane Kumna Asaingan na Government Rui Right Ba Mai Hai To Bui Suna Jo Tuna Sa Kane State Khani Indian Government Rui Kazinai Metan Sintau Longam Magithai Manipur Tong situation hai public khang zangru lungkhau insil lautho tuna sakane security forces rui kanyu thau tan makarui chabuan nun kanyu kandi ta nga khang patnabam chonge tiki kanyu ta NIA rui phunggut lana nimba me tuna pianmak mai indau kane Mema Rui Mai Tai Ta Suloi Khang Government Rui Kup Mai Agenda Naibam Lana Chu Tuna Sakane Kuki MLAs Re Separate Administration Demand Subam Thi Kumna Kanyu Hai Manipur Le Karyang Ma Khi Kumai Sang Rui Kanyu Ta Disqualify Suni Mai Thawe Tuna Sakane Milung Khau MLAs Ringu Rui Kanyu Thau Tan Magna Kanyu Tong Quarters Khau Nungai Ba Me Kanyu Goi Jeribam Good Na Kage Nai Metani Tonge Tuna Sakane Security Advisor Khatni DGP Hai Manipur Tong Lam Thai Mage Khatni Kanai Manipuri Thai Mage Kumai Sang Rui
naida naidak akhat lung khau transfer sugan ni nai kagan tilau mai lung khau transfer sugan mage thai tan mai agitation tat kai pni thei tuna sa kane Manipur khau mai chongbam khau modi ri Zaukau kan mai tai ngai bam ni mai kan rap mei tuna Kaithyan duk mai puinun te rui sakane Chief Minister Rui Kahu tat gut khang pinge thai kaniu thai ta ru tuna challenge sukane Cookie mai akha drone tong equipment phung tat bam mitat nim kan the Manipur thang riguang mai cookie mai akha drone ka siap ni mai equipment nun phungna tat bam mai ta Assam Police Rui Guwahati khau nim kan the Assam Police selana Sonapur Guwahati khau cookie mai Khaigolen kipgen tu mai puri drone khau launi mai TB Tamru Ru intelligent flight batteries phung tat bam mai da nim tau thi tuna sakane Khaigolen kipgen Kangpopi District Manipur khori kipgen ta nim kan mai tai lumnu mai cham inphang mai tang operation tat kaina nim kan chonge kumna police ridanka lak thum point padai khatni mobile handset kipgen khori inphang kani tuna sakane Bharatiya Janata Party rui kaniu tong MPs khatni union ministers Lok Sabha election khawzau si kan mai kan thum da Rajya Sabha khaw nominate sulaudat kang ka khan bami tuna lumnu mai cham ri ti thai kane BJP party tong source laina parliament upper house kang union minister phunglau mai Srimti Arani Arjun Mundra Khani RK Singh ta nominees Sulau Khang Khan Bame tuna sakane mitai upper house khoba mai BJP leaders nun rui Lok Sabha khaw zakau kan metang Rajya Sabha tung post pangtai vacant sukan jonge inta Rajya Sabha khaw vacancies naiba mai Assam, Bihar, Maharashtra, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Khatni, Tripura khawe Munich Football Arena Munich khaw asai UEFA Euro kum singnai na china padai opening match palukan mai khaw host team Germany roi Scotland ta goal pangu akhat khaw ngam lo kan the Lok Sabha Speaker Khangjun Tarik china charuk nung election tat kai pani the BJP Rizai men National Democratic Alliance government hai Jun Tarik china padai nung rui function suka haupni mi tai NDA government form sukan me jang ta cha tang ruye Constitution tong articles riksakyu na kathum thailaina Speaker vacant position hai Lok Sabha tong rai mai session tat kai ni mai ma khaw kada ni naye President Rui pro term Speaker Khang appoint supni kumna Lok Sabha khaw zakau kan mai members of parliament nunta administrators suna ot la laupni Tamenglong ting nai lon tun ngai bu tarik ru na pungu lau chuan ting riu puni kalan ting rai na ye ting zin mok na ye jingbang ting rai na ye tun ngai bu tarik ru na churuk lau chuan ting riu nu we kalan ting zin jingbang ting rai na ye di Gaanphiu mail khaw cham khatni advertisement Solauni make a goi rui 9873658872 khaw alam lau nu we Khatni subscription Solauni make goi rui 03877267509 Ramge Thai 8256908462 khaw alam lau nu we Mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel biakin roi kaloi na thun ku dare in chuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the